Siz Шаян ТВ каналында тиме тапшыруын қарайсыз. Сізнің білән мен Рүзәл, барығызға да сәлем. Командалар белән танышырга вакыт җитте. Бүген бездә гаилә батлы дип әйтә алабыз. Әйдәгез беренче команда белән танышыйк. Гүзәлем брендының йөзегенә түгел, башы. Biz onun kızganışqa qarşı familiyasını bilmeybiz. Şuna görə qısqaça gına tanıştırabız. Tatar estradasının yaxtı yıldızı Güzelim. Rəhmət. Selam dostlar. Hem indi onun yanında şun gentleman, big şəşirəb тұрған Tatar yigiti Aslan Mirgayazov. Әйдәгез ikinci komanda белән дә tanışıp кетик. Ул да булса Tatar estradasının en stilni, yani köyyəz jırşılarının birisi küpme yıllar uza ol haman üzgərmi, haman əlgi statusunu tutup tura vaqtının qadrin bilüşü, yani saatlərinin qadrin bilüşü jırşı Salavat Minnixanov. Hey! Hem indi əlbəttə ol özünün ismi, hem ayrışa familiyası bilən bir qürurlanıb yaşayır. Hem indi onun bilən yenəşədə Сәйдә Абдуллина безнең Шаян ТВ-да баручы Сәйлән фестиваленең яқты йылдызы финалисты. Сәлам сезгә. Әлеге турда безнең командаларыбызга экранга карап, андагы рәсемнәргә карап дөресрәге нинди җыр турында сүз барганын аңларга кирәк булачак. Белгән очракта төймәгә басып, дөрес җавап биреп 1 балл алырга була. Әйдәгез, командалар, башлыйбыз беренче сорау. Так, bunu сразу bilirge gerek bitinde nindi jır ekanini. Әйе, монда басып та куярга мөмкин, аннары фикер йөртергә мөмкин. Монда бәҗек без китабыз обсуждать тасылар, кула калмый, башлап тегеләр. Яры ничектә? Так, нинди фикерләр бар? Монда басып куеп та. Манидер син бисин сагат ком сагаты юктукта Агутин нәрсә чикапи бар ул юк. Юк, мен үстәге рәсемнәрен караган. Монда һәр бер рәсем ул бер сүз дип аңлый, әйдәгез. Катырак, әйдәгез. Güzelim Aslan. Белмим, менә бер җыр искә төште. Бас, әйдә бас. Ул түгелме? Нинди җырлар бик күп. Бас әлем мәгелсен. Кемдер җырлый. Ниндидер бас әлем. Бас әле. Юк, аңа туры килми. Сәгать дигән юк, вакыт. Вакыт белән бәйле берәр җыр. Вакыт, шак, ышрак, ниндидер. Монда сәгатькә бик. Син бие, что ли? Бас, синең. 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 Башына килен берсен. Әйдәгез берсен кабул итик инде бер. Так, ну, әйбәт вариант бит, әйме? Бас. Әйдә бас. Мин гүзәл нәрсәдер сөйләгәндә мин һәрвакыт аның белән килешәм. Шуңа күрә мин монда беренче ике рәсем аңлашыла. Бас. Яисә бас әле. Монда син, бас, син. Әлеге җырда башка ниләр сүзләр бармы анда? Бас әле, тыпыр бас әле. Анда икенче тапкыр бас. Бас әле, тыпыр бас әле. Аха. Фонограмма кирәк искәчеш. Әгәр дә эшкә хәтле саныйбыз, әгәр җавап булмый, һәм без инде икенче командага күчәбез. Белмим, төгәл җырны әйтә алмыйм. Берсен теләсәң инде әйтергә мөмкин. Булсын, бас әле, минем җыр булсын. Бас әле. Аха, ничек әле ул? Бас әле. Бас әле, тыпыр бас әле. Ту, Güzelim, siz җырламыйча торыгыз. Бас әле, тыпыр бас әле, матур басулары белән Күңелләрне аш әле. Димәк, җавапны кабул иттек. Әйдәгез, дөрес җавапны тыңлап карыйк. Шуннанмы? Мин хәзер аңлатам. Анда дөресен генә без нәрсәне яшердек? Синең бир шак әле дигән. Әлеге синең бир шак әле дигән сүзләрне яшердек. Бас әле. Синең бир шак әле. Уйлап тапкан кеше исемен әйтәл, мин аның белән аннары сөйләшеп алырмын. Ләкин ничек генә Биковер, слушай, биковер. Шулаймы? Ну, вообще ул бит әйбәт. Әлеге бирем Güzelim белән Асланның командасына 1 балл китерде дуслар. О, молодцы. Бу турда безнең бары тик
3 kine sırau, şuna göre alda tağın 2 sırau kete, aydegiz ikincisini qarab ötük. Әйдәгез. Так. Так, ну, Bunda teatrallar bulsa, Мен, конечно, білмеймін, но предполагаю. Әйдә. Тіге жыр. tigi, şul indi. Қартаям мен Нисен йөрәк. Маңғайлар сырланса да, үтті ешлік жүрәрлік деп. Jırlarda, jırlansa da. Aslan sen hangi şey yaşalı? Ұмтыла. 10 tulayın. Irte әрісің ağam, мұндай жырларға. Дұрыстың гіне еткенде. Aydegiz, cevapны sizden de variant. Basıp koyuyoruz aydegiz. да. Eldirmişke koytam әлі. Nişek. Eldirmişke koytam әлі. Білесің misin o jırını? Ну, Eldirmişke koytam әлі. Қайтам әлі елдірмішке, шишмеге түшем әлі, шишмеге Sonra siz cevap birdiler, onlar jırlılar bular. Demek cevap sizden de kabul edildi, sizinki de anlaşıldı. Kortaya menisin yürek, yekiyinde eldirmişte bittiğinde kortaya eskilmeyeyim süjet boyunca. Aydegiz diri cevabını tınlap korik, hem şu... Şişmege düşen. Ölümsüz jır, demek eyse bir dostlar. Indi hazır barsı da әлігі turda anlaşılacak. Kim liderlikka шығашағын. Demek, үшінші birimni qori gәli. Мен білем. Есть. Ничек шо тиз болды әлі. Aydegiz. Барам, яныңа сен күткіні. Хей. Hey, koydu onda. Hey, Ана bu puzaycık. Hey. Nişini ketem diye oturayım. Bilmeyeyim әліге, bilmeyeyim, ayta almayayım. Bir sıraki bilem, lakin ayta almayayım. Sizde de birinin de variant yoktur diye söyleyeyim, nersege. Менә салават әйтте дә инде, минем дә хәш. Ну, мына bu hey-heyni мына шулай тұрып та күрсәту, конечно, бик қызық. Но bu дұрыс болса, мына... Юк, ул син көткенә дигән... Ул көткенә. Әйе, син көткенә, бу ждун бит. Син Син көткенә. Bu bit әйе. Bu рефлекс. Сәйде. Onu ayrı bir hareketler var. Yok, просто импровизация. Bular bizge birge. Молодцы. İsep 2'ge 1 buldu. Әлігі birimden соң demek, mine şundu isep bilen biz kelesi turga köşemiz. Hem ikinci turda biz meşhur jırlarını ortadan alga eğlendirecekbiz, hem indi komandalarga tınlatacakbiz. Indi komandalarga әлігі jırlarının originalların bilirge kirek bulaşakdır. Cevap için elbette 1 bal verile. Oho, tiz buldu bu. Ayde. Bunda ikigizning de aytib tilagi bor simon. Iyi. Elvin Grey. Şul, ajri. Yok. Elvin Grey. Yaz keledi kite. Yok. Radicule action. Radicule action, Elvin Grey, radicule action. Тиге. Хәзер әйтәм, елама, ярсыма жыры. Yılama. Yarsıma. Sen özün kıstırdın barmağını. Demek cevap kabul edildi. Eydeki zokka sızmak. Tanlıyız. Yarsıma. Sen özün. Demek eydeki ikinci kompozisyonu tınlavalık. Ege, 2000'li yıllardan selam. Selam. Bu bir büyük jırşı. Salavat Minnihanov'un jırı. Özü. Tipa mini tığını. Sen önce siz kimini tığınısın kübrek? Tukta, Seyide, sen ne jırlarını bilesin? Ne jırlarını bilesin Salavat Minnihanov'un? Yok, sen sorarga gerek Seyida'dan sen вообще Salavat Minnihanov'unu bilesin. İyi. Sen onu kurganın var mı? Var. Boyşan kurganın var. Televizordan. Televizordan. Yarar. Nindi yireksin o? Sakal bilen en. Rıjı sakal bilen. Ne akşol. Bu unutma mini degen jır. Şul jır. Jırının dürüst variantını tınlap barayık. Unutma mini. Kulçulum yaşırlar bulutta. Unutma mini.
Demek, aydagiz isep әлеге birga bir әлеге turda 3-нче композицияны тыңлыйк. Anda sizler başlandı mı? Haydi hanım. Бассам була. Hop, алар birinчерәк бастылар. Узак уйладыгыз бугай. Kazan yiğitleri bu gayım. Казан егетләре бугай Lipa Aydar Galimov. Айдар Benim Галим. ikinci fikrim. Ayda siz. Монда bir jür ismi кирәк. Ben tanımadım bu jürü. Min munda İldar Hakimov'ның toğuşun Notalaарын. Әйе. Шунда теге моңлы, особенно кирисинче җырлagанда тагын да моңлырак ишетелә. Бак вокалда Гүзәл Уразова кайдар. Әйе. Илдар Хакимов но җырын танымал, тавышыңны таный. Илдар Хакимов дөрес җавап, ләкин инде әлбәттә без җырны беләбез хәзерге вакытта. Әлбәттә аны Илдар Хакимов кына җырламый. Беренче вариантны аны башка кеше җырлаган Но иде. менә бу җырда бит Илдар Бу Хакимов. җырда, ләкин аны Илдар Хакимов Беләсеңме Илдар Хакимовны? Гүзәл Уразова. Гүзәл Уразова беләсеңме? Рөхсәт алып җырларга. Әйе, әйдәгез. Anne jırlagan idi Asadulli neyme? Әйе. Jırның ismi Hazreti Məhəbbət turunda indi o. Әлбәттә инде татар җырында булса, мәхәббәт турында да булмас. Ул бер генә җыр мәхәббәт турында түгел. Миңа син генә кирәк. Хада припева дайдем. Бу припев бит инде. Кабул итеп булмый. Андый сүзләр бар. Әлбәттә, әгәр җыр Фантастический җыр. без сезне кабул итәбез, бу җавапны әйдәгез тыңлап алыйк. Sağınıp yana yürek, Elbette. ışaşağımız niksirek, yaşlar için mina barı sin gerek, sina barı yolunda, ölsek boyu dal direk, adaştırmaz için yolda mina Һәм инде без белгән өлеш хәзер башлана. Мең төрле газапларны сыйдыра битер йөрәк, иң бәхетле булсын өчен миңа син генә кирәк. Мең төрле газапларны сыйдыра битер йөрәк, иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Димәк, сездән кабул иттек бит инде, сезнең дөрес җавап булды. 2-1 исәп әлеге турда. Һәм инде әйдәгез 4-нче композицияны тыңлап карыйк. Инде бер әйдәгез. Әйдәле Осман. Может быть, bu Güzel Urazova. Гүзәл дөрес, Уразова түгел. Ну, тогда Güzel... Әхмәтова булсын. Гүзәл бәлки. Güzel. Гүзәл. Әйбәт җыр. Монда онытма мине булды бит инде. Хәзер бит инде булай мантык белән уйлап карасак, каядыр бу өлкәдә дә булырга тиеш. Bu güzelin toğuşuna ошамаган. Güzelim mi? Bu jırga da oşamağın. Bu bit. Güzelim. Бу бит гүзәлем. Әйдәгез тыңлап карыйк әймә тагын бер тапкыр. Әйдә güzel. Монда No güzelim икәнен гүзәлем икәнен белеп инде тыңлау bildik. Demek bizge җиңелрәк bağlı булыр китә. бәлки, әйе. Тыңлыйбыз? Әйдә güzel. Стоп. Tanıdım etmeyeyim bunu. Ниһаят. Bu benim en birinci tevgi jırım. Aha. Düşlerimde sin diye batava. Төшләремдә син. Bizde takıdır var. Әфәрин сезгә. Aydar Galimov. Хоп. Firdus Timayev kakşı. Әйе, мишәр авызлар ишетелде, әйе.
Nimalar jirin tanib bo'lmadi. Firdus Temay ekanini bildik hozir. Mana bizdan podskazka sizdan aydagiz. Aydagiz. Jir nindi jir Firdus. Aydagiz davom etdik. Firdus Temayevni bilasizmi? Sen Eshitgan bormi? Firdus Temayevni bilasizmi? No, Firdus Temayevni bilmaysiz qishtali. Bilaman mashallarni. Men de menajerlarim bilmayman shuni. Ул bilasizmi? Ne? Yozmuş turunda jırlı bitindi ol. Baxit turunda jırlı. G'umur o'ta. Iska tushdi, iska tushdi. G'umur o'ta biroz solmag'roq jir. Bu tezroq jir. Ha, mana. Aha, aydagiz. Mana mening bir versiya bor. Mana shunday so'zlar birgalab o'tarmiz, nechikdir shundayroq mana uning İkimiz saylagan yazmışны. ay. İkimiz birgalab o'tarmiz. Sen meni, men seni. Yaşadı baxitli etarmiz. Ayy, Ayy, oşatib baxitli etarmiz. Demak, javob qabul etildi. Jigitlar, qizlar, aydagiz, tinglab o'tdik diriz javobni. Sen meni, men seni. Aferin diriz javob isab 4-1 bo'ldi bu jamoat. Mana bit isab 4-1 bo'ldi. Bundan so'ng biz Saida bilan Firdus Temayevni tinglay boshlaymiz endi. Aydagiz so'nggi turga, haylikkish turga ko'shik. Okey, Gülgine turu mening eng yoratgan turlarning birisi, ham endi onda komandalarga jirning ishtaligidan original jirni bilirga kerak. Bugun ertan uyandimda yomg'ir yovar. Shuni ko'rgach boshimda bir jir yuriy boshladi. Lekin so'zlarim tugul xatirlamayman. Bu jirning boshqaruvchisi xavotirishini o'zgartirgandir. Ona qarshi chiqib To'xta yomg'ir yog'mali. Sog'ish bosdi ko'nglimni o'ngladi. Sen qo'ydasin, sevgan yarim, qo'ydasin. Kim jirli? Bu rayonining Rinat. Rahmatulli. Bizga bir bal. Endi bo'taga ketib borgan poyezdni bir oyoqni bo'lsa-da qo'yib qolirga umid bo'ldi bug'ay. Aydagiz javobni tinglaylik. Sizning so'rov bo'yicha bir javob topildi. Tukta yağmur yağmalı. Sağışmazdı günlerinde ağlalı. Sen qo'ydasin, sevgan yarim, Qo'ydasin. Üzülem sine terazeden külden. Gülgene'den tag'in bir ikki so'rov qoldi. Aydagiz ikkinchisini tinglab o'tdik. Okey Gülgine. Bir jir kerak edi. Bu jirning boshqaruvchisina yorti totar qizi g'oshiq. U bu jirinda narsadir izli, shunda jir bo'yi qo'ydasin sen deb, lekin meni narsa izlaganini xatirlayman. Shul yo'qotgan narsa boshqaruvchining shin borlig'ida, xiyolida ekan. Ularni yulduzlardan da, yerdan da izlagan, lekin yomg'ir yog'u sababli izlari yo'q bo'lgan. Yorti totar qizlari g'oshiq jirshi. Qo'ydasin sen deb izlab yuri. Jirshisin, jirshisin. Mening bir jir iska tusha qo'yda shu tug'ilmi ekan u? Kim jirlayani? Firdus Kahirov. Qo'ydasin. Onlarga Hozirgi vaqtda Güzelim. Firdus Kakirovga Yorti. Tataristonning yorti xotin qizi g'oshiq tug'il. Masalan, mening eniga o'shay. Yo'q, Firdus Kakirovga yorti xotin qiz tug'il. Bir 90% xotin qiz g'oshiq. Shuna ko'ra. Aydagiz bu ikkinchi jir Totar xotin qizlari tug'il. Totar xotin qizlari albatta. Totar qizlari. Bunda endi Totar xotin qizlari Firdus Kakirovga 90% da, a просто totar qizlari. Bunda endi ular kategoriyalar anglashila. Ну, totar qizlari g'oshiq. Вообще прям с ума сходит. Бар birinchi. Salat Minixanov ham Yo'q endi Salat Minixanov xotin qizlari g'oshiq. Marat Yarullin bar ayman. Ayya. Marat Yarullin. Onlar bar Rishat Tuhvatullin. Rishat tog'in kimlar? Radik bor endi election. Ну, Radik Rakipov bor hali yoshlardan. Oydar Rakipov. Oydar Rakipov. Aydagiz bo'lay aytdik. Rishat Tuhvatulinda to'xtab qoldik. Ham sizga shuni jingil aytib uchun. Rishat Tuhvatullin. Ham tag'in bir tinglik. Aydagiz. Okey Gülgine.
bir jır kerak edi. Bu jırның boshqaruvchisina yorti totar qizi aşık. Ol bu jırında nersedir izli, şunda jır boyu qoydasın sen de. Lekin mene nerse izlegenim hatırlayamıyorum. Şul yoğaltkan nerse boshqaruvchining şın barlığı da, hiyalı da iken, ulanı yulduzlardan da, jirden de izlegen, lekin yağmur yağı sebepli izleri yok bulgan. Нәрсе izlerge mümkün indi. Elbette ol tigi özün ilenmegen jigit bularak pozitsiyalagenden soň elbette нәрсе izleyindi ol. Süyü izli. Mine Seyda mine eyte mine izli onları koyalım. Mine kulakka eyte mehabbet izledi. Dürüst bir dinle, nasam dili. Kim jırlый hem nindi jır? Давай, болсын Ришат Тухватуллин. Тухватуллин, evet. Hem Ришат Тухватуллин'in jırı. Nu? Aytasizmi? Mehabbet. Mehabbetim. Mehabbetim. Qoydasın sen. Koydasın. Sizning so'rov bo'yicha bir javob topildi. Yaktığımda sen tatlı düşümde sen Yağmur elgen sevgilimde sen Yıldızlar gözlerim cildimde izledim Yağmurlar yuvan babamı izledim Mehabbetim Rayon kızlarına. Koydasın sen Mehabbetim Mehabbetim koydasın Taptım. İyi. Bir kız var. Aferin. Nihayet. Seyda, ну sen вообще молодец. Mine Mine Rişat bit. Тухватуллин da bile bite. So'nggi so'rov qoldi. Mine hozir onu bilirge kerak jamoat. Окей келгене. Жырны башкаручы Ират прокрастинатор ахрысы. Кene бары тик bir кеше турында уйлап икән. Башка бер нәрсә дә эшли алмый. Әле алай гынамы? Сөйгән яры китсә, ул гомумән төннәрен йоклый алмый икән. Мин бу җырны тыңлаганда хәтта җырчының кирәк белән проблемалары башланмагай дип уйлап куйдым. Шул сөйгән яры китсә, йөрәге яна, хәтта кия башлыйм дип. Ey şokra indi jır boyu, ey şokra yaratqanim. Yüreğim yana degan siz bularga teyish bunda. Kiye. Kiya, yüreğim Yanam kiyem. Kiyam, yanam, kiyam, yüreğim yana. Kiyam. Şokra. Kelindi Elinde yirken. Min seni hamanda kütem. Şol jır түгелме? Şul jıl Kim bulgan jırdı? ki. Onda kil degan sözler var. Kilsin, kulisin. Aya yüreğim yana. Bu bizning duet bo'lgan tiyish. Kil yanama. Яйсе bizning kil degan jillar ko'p bet. Kilem Yonыңа, ayi, şoy. Munda Ko'nglim seni aşkına. siz isigizga tushirigizda birisi saylar kerak. Aydagiz, aha. Qo'ysin saylaymiz. Kelem yanıma. Ne bo'lsin şol jir. Ko'ngilgayim seni aşkına. Yaratam suyganim. Talpina bit sina yüreğim. Onda var mısın? Kiye, yüreğim kiye, kene boyu seni oylayım degan. Aya. Kil. Ha? Şu mu? Kil yanıma siganim. Bir canımdan kiganim. Sevgilerimine emerim. Ümitim behetim. Dürüstün renkendeylik jırını. Siz tuttağız oldan bayram etme güzeli şulayda. Hazır dürüst variantını bileşek biz. Aydagiz. Tınlaybiz bir cevap. Sizning so'rov bo'yicha bir javob topildi. Yanıma sigarim. Ben canımdan kigarim. Silgene bitminen ömrüm Ümitim behetim Bir neçe mizgilden biz endi g'umumiy natijani bilashak biz. Aliga o'ynabız birimlarimiz shuning bilan tamam. Topshiruvimiz oxirina yaqinlashdi. Ham endi biz qatnashuvchilarimizga Shayan TVdan kichkinagina bo'laklar topshiramiz. Endi g'umumiy natija bilmayman sizning uchun muhimmi, muhim tugilmi? 6ga 5 hisob bilan Güzelim Aslan komandası jing'uga erishdi. Победила дружба. Молодцы.
Әфәрин сезгә, әфәрин. Әйдәгез булай баскач, инде безне караган тамашачылар белән дә сау булашык. Әйдәгез менә безне караучы рәхмәтле тамашачыларга, хөрмәтле тамашачылар, менә безнең тапшыруларны карап, мотор җырлар тыңлап, һәм инде менә шундый буыннар белән сокланып, менә үсеп килүче буын белән сокланып яшәргә язсын. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.